I bé, Ralf, què passa amb aquest assumpte del robatori? Doncs que el banc perdrà els seus diners. Però tenen la descripció del lladre? D'entrada, no és cap lladre. El Morning Chronicle assegura que es tracta d'un cavaller. Només en 80 dies. Efectivament, senyors. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.